ҳозир мо дар кӯҳи намак қарор дорем. мебинем ҳозир чӣ хел халта мекунанд, халтачаҳое ки намакро аз ана ҳамин макон ба дигар шаҳру ноҳияҳо мебаранд. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, ман имрӯз хостам ки дар ватани азизамон як қудрати худованд ки дар ноҳияи ҳамадонӣ кӯҳи намак мавҷуд аст ки ҳамаи мо шумо медонем. хостем ки ҳамира баҳри шумо нишон диҳем. ҳозир мо дар кӯҳи намак қарор дорем дар ноҳияи ҳамадонӣ. дӯстон, видеода лайк монем, поделиться кунед, ҳамаашро бо пурратар мефаҳмонам. зинда ва саломат бошен. ватани мо пур аз неъматҳо аст. яке аз неъматҳояш ана ҳамин кӯҳи намак аст. бародаро, ҳамаашро нишон медиҳам ба шумо. ина дӯстони азиз, аз ҳамон кӯҳ об меояд. баробари об ана ҳамон намак аст дӯстони азиз, ки аллакай инҷода шумо мебинед сафедиро ки градуси 70 беҳад гармай. бо хиёл накунед ё барфай. инҷа намак аст бародаро, намак. инам хел места намак мешавад. яра кӯҳи намак мегам. яке аз қудратҳои худованд аст. ина бародаро, ҳама инами намака. ина намак қоқшидагие. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وهدينا من قبل ومن ذريتهم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلوا من الصالحين. дӯстони азиз, мо ҳозир дар ноҳияи ҳамадонӣ қарор дорем ки ватани мо пур аз неъматҳо аст. яке аз неъматҳояш ана ҳамин кӯҳи намак аст ки мо дар дохили анамон заводе ки пакет мекунанд ва дар ин ҷо ба дигар шаҳру ноҳияҳо мебаранд. мо ҳозир ҳамаашро пурратар бо нишон медиҳем. лайк ва поделиться кунед ки дигарҳо ҳам бубинанду бохабар шаванд. ин намак ёд кардаге, намаки тайёр. Я тамам мешавад. ҳама ба кори худаш машғулай дар ин ҷо. намак пур карда истодам. хуш, дӯстони азиз, зинда ва саломат бошен. видеоро паҳн кунед дар ҳамаи шабакаҳои иҷтимоӣ. мо дигар ҷо мерем. سربلندی گر بخواهی با همه یک رنگ باش، خالین از صدرنگی خود زیر پا افتاده است. شمع کج آخر بسوزد پرده فانوس را، قوم بی معنی چی داند قیمت ناموس را.
شم را پرسیدن لرزیدنت از بحر چیست دم به دم می سوزم و عمرم به پایان می رسد جهان ماند و جهانداران گذشتند وفا ماند و جفاکاران گذشتند برای نفسی خود در زندگانی چیارانه که از دنیا گذشتند وطنان عزیز منم کوهی نمک میگم منم همین دو قرار میگم دوستان عزیز از همون کوه آب میآید برابر آب انا همون نمک هست دوستان عزیز که الکی این روزا شما میبینید سفیدی رو گرادوسی 70 به حد گرمه بخشو نکنین یا برفه اینجا نمک هست برادر نمک نمیشه نیسته نمک میشه گره کوهی نمک یکی از قدرت های خداوند است درد و علم و کی عاقبت میمیرم بهوده بود پیشی اجل تدبیرم خانه یکه اسلام پیشینش بگذاریم با خانه نوی یکه اسلام نه خانه وزیره یکه اسلام مبارک شب با همه ما ویدیو دا لایک و پرلیس کنید که دیگران ببینم به یک سال میکنیم. السلام علیکم هموطنان عزیز خوشبختانه ما امروز در منزل یکه اسلام نواش در اینجا یکه اسلام حضور دارم که همه چیزش با شرایط نو تامین است یعنی که از جای خوابش سر کنی تا پردایی که پشه نمیتونه ببینید در حقیقت این یک افتخار است که با دستگیری های شما دوستان عزیز یک از صاحب خانه می شود دیگر خرسند می شود دیگر عشق می ریزد دیگر خرسند می شود این با دستگیری های شما و با زحمت های شما است امروز بعد از یک مدت کوتاه ما در خانه نوی یکه اسلام قرار داریم که ما گفتیم تا خانه درای یکه اسلام نوار میکنیم چقدر مبلغ سر شد همین خانه یکه اسلام صرف کردیم در اینجا هر یک نفر شما سهم گذاریم یعنی یکه اسلام و زیر شدگی همش تازه در جای خوابی نوش است همتون در عمل میگم که باور میکنیم پول پرداخت میکنیم و دستگیری میکنیم ما امروز نگاه کنیم خانه پیشینه یکه اسلام آغاز ببینیم دوستان عزیز در آن همون کلبه‌ای که برادر اسلام زندگی میکند نمیخیلی جو هسته و انشالله که ما به این کس یک کلبه خانه تازه و آزاده میکنیم انشالله با خواست خداوند و با دستگیری های شما ما در آن همون کلبه‌ای که برادر اسلام در اینجا خانه نوی که با یکه اسلام کردیم خانه نوی یکه اسلام در اینجا جیانش یعنی نیکرود هسته و دیر ما سخن رو با نیکرود میدیم نیکرود چی گفتنی داری برادر مرحمت سلام علیکم برادرو анамин кас тавои ман некрӯз ман гуфта будам пеш ини кора сар кардан ки ами кор ба охир расид мо ҳатман синимат мекунем мепартоем дар ами канали ҳамнаво мо раҳмат мегӯем ба ами канал ба ами бача худаш али акбар ки моро дастгирӣ карда ами кори хайра мо ба анҷом расондем худованд каме ки
1 сум бошад, 2 сум бошад, 10 сум бошад ки хайр кард, худованд ами худаш медонад, иддао карда метавонад. Айтанаш ман дуо мекунам дар ҳақ тон.